дуруд мегӯям ба бинандаи донову закии телевизиони Баҳористон. Барномаи «Интеллект» аст меҳмони хонадони шумо аз телевизиони Баҳористон. Ва имрӯз мо аҳли эҷод омадем ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51-уми ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ва ния дорем ки сабқатро миёни хонандагони ҳамин муассиса ба роҳ монда бошем. хуб идомаи барномаи ҷолиб хоҳад буд. Бо мо бимонед. меравем. салому алейкум, номи шумо? ва алейкум, номи худобахшо Меҳрафзон. Меҳрафзон, шумо дар синфи чандум таҳсил мекунед? Синфи 11. меҳрафзон, шумо бори ҳам барномаи «Интеллект»-ро тамошо кардаед? бале. шумо бо шартҳои барномаи шинос ҳастед, ҳамин тавр? бале. хуб, агар омода бошед, мо ба шумо саволҳоро мехонем. майлаш. хуб, саволи аввал. Бадани гулсангҳо аз чанд организм таркиб ёфтааст? Бадани гулсангҳо аз ду организм таркиб ёфтааст: замбурӯғҳо ва обсабзҳо. хуб, мегузарем ба саволи дуюм. Меваи пахта чӣ ном дорад? Меваи пахта ғузо ном дорад. хуб, мегузарем ба саволи сеюм. Дар натиҷаи фотосинтез дар растаниҳо чӣ ҳосил мешавад? дар натиҷаи фотосинтез дар растаниҳо диоксид карбон ҳосил мешавад. хуб, ташаккури зиёд. Саволи чорум. Замбури асал аз чӣ ғизо мегирад? Варианти аввал шаҳди гул, варианти дуюм гарди гул ва варианти охирон бошад мум. Варианти аввал шаҳди гул. ва ҷавоби худ бовар доред? бале. шояд аз мум ғизо гирад? не, аз шаҳди гул. хуб, мегузарем ба саволи дигар. Дили паррандагон аз кадом хонаҳо иборат аст? дили паррандагон аз 4 хона иборат аст: 2 daҳлез ва 2 майдача. яъне аз 4 хона ҳамин? бале, ҳамин тавр. хуб, мегузарем ба саволи дигар. Пӯсти хазандагон бо чӣ пӯшонида шудааст? пӯсти хазандагон бо плокчаи шохим пӯшида шудааст. хуб, саволи дигар. Одам чанд дандони пеш дорад? одам 8 дандони пеш дорад. чӣ гуна? 4 та дар боло ва 4 та дига дар поён. қисми системаи асаб ки кори мушакҳои скелетро танзим мекунад чӣ ном дорад? ҷисми соматикӣ. хуб, мегузарем ба саволи дигар ва ин савол дорои вариантҳо мебошад. шумо аз рӯи вариантҳо ҷавоби дурустро пешниҳод кунед. дар шуш кадом модда аз таркиби хун ҷудо мешавад? Варианти аввал оксиди карбон, варианти дуюм нитроген ва варианти охирон бошад оксиген. варианти аввал оксиди карбон. хуб, саволи дигар. Эритроситҳо дар куҷо ҳосил мешаванд? эритроситҳо дар мағзи сурхи устухон ҳосил мешаванд. хуб, ташаккури зиёд. мо ба шумо 10 савол пешниҳод кардем. 10 ҷавоби аз шумо яъне қабул намудем ва аз 1 то 10 ба ҷавобҳои худ чанд хол баргузор мекунед? 10 хол. яъне ҳама ҷавобҳои шумо дуруст буданд? бале. хуб, то анҷоми барномаи мо мунтазир шавед ва албатта ҷавобҳои дурусти хешро бифаҳмеду боз ҳам ба дониши андухтаатон боварӣ ҳосил кунед. барои шумо барор мехоҳем. раҳматикалло. дӯстони азиз, барномаи «Интеллект» ва ҳамону сабқат миёни хонандагон идома доранд ва албатта идомаи барнома ҷолиб хоҳад буд. бо мо бимонед. салому алейкум, номи шумо? Ассалом, Нигина Рустам. хуб, Нигина, гуфта метавонед ки шумо дар синфи чандум таҳсил мекунед? Дар синфи 11-ум таҳсил мекунам. яъне Нигина, шумо имсол хатм кунанда ҳастед, ҳамин тавр? хуб, ба кадом донишгоҳ мехоҳед ки дохил шавед? Ҳам ба донишгоҳи ба номи Абуалӣ ибни Сино ҳамчун духтур таҳсил намоям. хуб, айни замон омода ҳастед ки мо саволҳое ки дар барномаи «Интеллект» аз илмҳои дақиқ омода гаштаанд ба шумо пешниҳод кунем ва аз шумо ҷавобҳои дурустро интизор шавем. бале, ман розӣ ҳастам. хуб, агар омода бошед, саволи аввалро мехонам. Бадани гулсангҳо аз чанд организм таркиб ёфтааст? Бадани гулсангҳо аз 2 организм иборат мебошад. шояд аз 5 организм иборат бошад? не, бадани гулсанг аз замбурӯғ ва обсабз иборат мебошад. хуб, саволи дигар. Меваи пахта чӣ ном дорад? меваи пахта ин ғуза мебошад. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. ба саволи дигар мегузарем. дар натиҷаи фотосинтез дар растаниҳо чӣ ҳосил мешавад? метавонад моддаҳои мобайнӣ ҳосил шавад ва бисёртар ин дар вақти фотосинтез оҳар ҳосил мешавад. хуб, саволи дигар. Замбури асал аз чӣ ғизо мегирад? Вариантҳоро мехонам. шаҳди гул, гарди гул, мум. шаҳди гул. хуб, саволи дигар. Дили паррандагон аз кадом хонаҳо иборат аст? дили паррандагон 4хонагӣ мебошад аз 2 daҳлез ва 2 майдача, яъне онҳо хунгарм мебошанд. хуб, саволи дигар. пӯсти хазандагон бо чӣ пӯшонида шудааст? пӯсти хазандагон бо пӯлакчаҳои шохим пӯшонида шудааст. хуб, ташаккури зиёд. мегузарем ба саволи дигар. Одам чанд дандони пеш дорад? дар умум 8 то. яъне чӣ гуна? 4 то дар поён ва 4 то дар боло.
خب جواب شما قبول شد. سوال دیگر، قسمی سیستم عصب که کاری موشک‌های اسکلت رو تنظیم میکند چی نام دارد؟ سیستم سوماتیکی می باشد. خب میگذاریم به سوال دیگر. در شش کدام ماده از ترکیب خون جدا می شود؟ این سوال دارای سه وریانت می باشد: اکسید کربن، وریانت دوم نیتروژن و وریانت آخرین باشد اکسیژن. اکسید کربن. به جای خود باور دارید؟ بله. نیکی نباید به شما بگویم که اگر شما با سوال‌های ما جواب‌های درست نگردانید شما نمی‌توانید که در برنامه حسابی خودهای بلند گردید. از این برمیاد که شما رو باید خوب تعریف فکر کنید. و میگذاریم با سوال آخرون. اریتروسیت‌ها در کجا حاصل می‌شوند؟ اریتروسیت‌ها در مغز سرخ استخوان به وایه رسیده در اسپوچ باشد از بین می‌روند. خوب تشکر زیاد نگینا. ما 10 سوال به شما پیشنهاد نمودیم، 10 جواب گرفتیم و از 1 تا 10 و جواب‌های خود چند خال واگذار می‌کنید. سلام علیکم، خود رو معرفی می‌کردید؟ من رحمت‌الله سرمد. سرمد، شما در صنف چندم تحصیل می‌کنید؟ من در صنف 11 تحصیل میکنم. سرمد گفته می‌توانید که در مؤسسه بسیارتر کدام فن‌ها رو می‌خونید؟ من در مؤسسه بسیارتر از بیولوژی، فیزیک، شیمی و زبان تاجیکی تحصیل میکنم. خوب تشکر زیاد. شما آماده هستید که به سوال‌های ما پاسخ گردانید؟ بله، تیارم. و اگر آماده باشید سوال اول رو می‌خونم. بدن گلسنگ‌ها از چند ارگانیسم ترکیب یافته است؟ بدن گلسنگ‌ها از دو ارگانیسم عبارت هستند: آبسبزها و زنبورخ‌ها. خوب، سوال دیگر، میوه پخته چی نام دارد؟ میوه پخته غوزه نام دارد. سوال دیگر، در نتیجه فتوسینتز در رستنی‌ها چه حاصل می‌شود؟ در روند فتوسینتز در رستنی‌ها آهر حاصل می‌شود. سوال چهارم، زنبور عسل از چه غذا می‌گیرد؟ وریانت اول شهد گل، وریانت دوم گرد گل و وریانت آخرین باشد موم. وریانت ا شهد گل. سوال دیگر، دل پرندگان از کدام خانه‌ها عبارت است؟ دل پرندگان از 4 خانه عبارت است: 2 دهلیز و 2 معده‌چه. سوال ششم، پوست خزندگان با چی پوشانده شده است؟ پوست خزندگان از پلاکچه‌های شاخین عبارت است. خوب، تشکر زیاد. میگذاریم به سوال دیگر. آدم چند دندانی پیش دارد؟ آدم 8 دندانی پیش دارد. یعنی چگونه؟ 4 دندانی پیش در بالا و 4 دندانی پیش در پایان. خوب، جواب شما قبول شد و میگذاریم به سوال هشتم. قسمی سیستم عصب که کاری موشک‌های اسکلت را تنظیم میکند چی نام دارد؟ جسمی سوماتیکی. تشکر زیاد. سوال دیگر، در شش کدام ماده از ترکیب خون جدا می شود؟ وریانت اول اکسید کربن، وریانت دوم نیتروژن و وریانت آخرین باشد اکسیژن. وریانت ا 2 اکسید کربن. خوب، سوال آخرین، اریتروسیت‌ها در کجا حاصل می شوند؟ اریتروسیت‌ها در مغز سرخی استخوان حاصل می‌شوند. خوب، تشکر زیاد سرمد. ما با شما 10 سوال پیشنهاد کردیم، 10 جواب گرفتیم و از 1 تا 10 به جواب‌های خود چند خال واگذار میکنید؟ از 1 تا 10 من به 10 خال بهاگذاری میکنم. یعنی شما با جواب‌های دادتون باور دارید، همینطور؟ بله. خب برای اونی که پرتر یعنی باوری حاصل کنید تا انجام برنامه ما منتظر شوید و البته خواهید فهمید که تا کدام اندازه جواب‌های داده شما با سوال‌های ما درست بودن برای شما برای می‌خواهیم. تشکر زیاد. دوستان عزیزمند، سوال جوابی ما با خواننده دیگر به اتمام رسید و عین زمان می‌رویم. در پیش ما را خوانندگان دیگر انتظارند. با ما بمانید. سلام علیکم، نام شما؟ مریم. سلام علیکم. خب مریم، شما در صنف چندم تحصیل میکنید؟ صنف 11. شما باری هم برنامه اینترنت رو تماشا کردید؟ بله، تماشا کردم. یعنی شما با این برنامه شناس هستید و آماده هستید که به سوال‌های ما پاسخ گردانید؟ بله، آماده‌ام. و بار دیگر به شما یادرس میکنیم که سوال‌های ما از فن‌های دقیق آماده گشتند و اگر شما آماده باشید ما سوال اول را برایتان میخونیم. بدن گلسنگ‌ها از چند ارگانیسم ترکیب یافته است؟ بدن گلسنگ‌ها از 2 ارگانیسم ترکیب یافته است. یکی از آنها آبساس و دیگری زنبورخ‌ها میباشند. سوال دیگر، میوه پخته چی نام دارد؟ میوه پخته غوزه نام دارد. جواب شما قبول شد. میگذاریم به سوال دیگر. در نتیجه فتوسینتز در رستنی‌ها چه حاصل می‌شود؟ در نتیجه فتوسینتز در رستنی‌ها آهر یا کرخمل حاصل می‌شود. خوب، میگذاریم به سوال چهارم. زنبور عسل از چه غذا میگیرد؟ وریانت اول شهد گل، وریانت دوم گرد گل و وریانت آخرین باشد موم. وریانت اول شهد گل. سوال دیگر، دل پرندگان از کدام خانه‌ها عبارت است؟ دل پرندگان از 2 دهلیز و 2 معده‌چه عبارت میباشد. یعنی از 4 خانه عبارت است؟ بله، از 4 خانه. خوب، میگذاریم به سوال دیگر. پوست خزندگان با چی پوشانده شده است؟ پوست خزندگان با پلاکچه‌های شاخین پوشانده شده است. تشکر زیاد. جواب شما قبول شد. میگذاریم به سوال دیگر. آدم چند دندانی پیش دارد؟
одам 4 дандони пеш дар боло ва дар поён ҳамагӣ дар умум 8 дандони пеш дорад. хуб, саволи дигар. қисми системаи асаб ки кори мушакҳои скелетро танзим мекунад чӣ ном дорад? қисми соматикии системаи асаб. хуб, Мариам, мегузорем ба саволи нуҳум ва ин савол дорои вариантҳо мебошад. Шумо аз рӯи вариантҳо ҷавоби дурустро интихоб мекунед. Дар шуш кадом модда аз таркиби хун ҷудо мешавад? Варианти аввал оксиди карбон, варианти дуюм нитроген ва варианти охирон бошад оксиген. Варианти аввал оксиди карбон ҷудо мешавад. хуб, ташаккури зиёд. Мегузорем ба саволи охирон. Эритроситҳо дар куҷо ҳосил мешаванд? Эритроцитҳо дар мағзи сурхи устуҳон ҳосил шуда дар испурч мемиранд. хуб, ташаккури зиёд, Мариам. Ба ҷавобҳое ки барои мо додед, шумо ба ин ҷавобҳо бовар доред? Бале, боварӣ дорам. аз 1 то 10 ба ҷавобҳои додатон чанд хол баргузор мекунед? 10 хол. яъне бовар доред ҳамин тавр? Бале, мехоҳед ки аниқтар бифаҳмед ки то кадом андоза ҷавобҳои шумо дуруст буданд? бале, мехоҳам. хуб, барои ин то анҷоми барномаи мо мунтазир шавед. барои шумо барор мехоҳем. раҳмат. билал, шумо гуфта метавонед ки дар муассиса бисёртар кадом фанҳоро мехонед? дар ин муассиса бисёртар ман ба фанҳои математика, физика, химия, биология завқ дорам ва дар он тайёр шуда дар олимпиадаҳо ширкат меварзам. хуб, билал, шумо омода ҳастед ки ба саволҳои мо посух гардонед? бале. хуб, агар омода бошед, саволи аввалро мехонам. бадани гулсангҳо аз чанд организм таркиб ёфтааст? бадани гулсангҳо аз обсабзҳо ва замбурӯғҳо иборат ёфтааст. хуб, мегузорем ба саволи дигар. меваи пахта чӣ ном дорад? меваи пахта ғуза ном дорад. хуб, саволи сеюм. дар натиҷаи фотосинтез дар растаниҳо чӣ ҳосил мешавад? дар натиҷаи фотосинтез дар растаниҳо гази оксиген ҳосил шуда ва он растаниҳо оксигенро ба муҳити атроф хориҷ мекунад. хуб, саволи дигар. замбури асал аз чӣ ғизо мегирад? варианти аввал шаҳди гул, варианти дуюм гарди гул ва варианти охирон бошад мум. ба назари ман варианти асосӣ ин шаҳди гул мебошад. шояд гарди гул бошад. шаҳди гул. хуб, мегузарем ба саволи дигар. дили паррандагон аз кадом хонаҳо иборат аст? дили паррандагон чорхонага мебошад. аз даҳлези чапи дил ва аз даҳлези рости дил иборат буда ва боз меъдачаи дил дорад. хуб, саволи дигар. пӯсти хазандагон бо чӣ пӯшонида шудааст? пӯсти хазандагон бо пӯлакчаҳо пӯшонида шудааст ки барои муҳофизат ба онҳо хизмат мерасонад. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи дигар. одам чанд дандони пеш дорад? ба ин савол ҷавоб дода наметавонам. хуб, дар пеш моро саволҳои дигар интизоранд. мегузарем ба саволи дигар. қисми системаи асаб ки кори мушакҳои скелетро танзим мекунад чӣ ном дорад? қисми системаи асаб ки мушакҳои скелетро ба танзим медорад ин қисми мағзча ба ҳисоб меравад. хуб, саволи дигар. дар шуш кадом модда аз таркиби хун ҷудо мешавад? варианти аввал оксиди карбон, варианти дуюм нитроген ва варианти охирон бошад оксиген. ба фикри ман ин оксиди карбон мебошад. хуб, мегузарем ба саволи охирон. эритроситҳо дар куҷо ҳосил мешаванд? эритроситҳо дар мағзи сурхи устухон ҳосил мешаванд. ба ҷои худ бовар доред? бале. хуб, билал, ташаккури зиёд. мо 10 савол ба шумо пешниҳод намудем, 10 ҷавоб аз шумо гирифтем ва то анҷоми барномаи мо мунтазир шаведу ва фаҳмед ки то кадом андоза ҷавобҳои шумо дуруст буданд. барои шумо барор мехоҳем. саломат бош. дӯстони азиз, сабқат миёни хонандагон аз рӯи фанҳои дақиқ ба итмом расид ва нишондод бошад чунин аст. меҳрафзун Худойбахшова ба 10 саволи пешниҳодшуда 10 ҷавоби дурустро пайдо намуд. нигинаи Рустам тавонист ба ҳама саволҳои мо ҷавоби дурустро пешниҳод намояд. Сармат Раҳматов низ ба 10 саволи мо 10 ҷавоби дурустро пешниҳод намуд. Мариям Пулотова бо 10 ҷавоби дуруст худро дар барномаи мо муаррифӣ кард. Билол Шарипов бошад аз 10 савол ба 8 то 8 ҷавоби дуруст пешниҳод намуд. дӯстони азиз, қарор доштем дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ва дар ҳамин ҷо барномаи интеллект ба поён мерасад. мо меравем баҳри дарёфти саволҳои ҷолиб ва албатта хонандагони фаъол. бо шабакаи Баҳористон буданро фаромӯш насозед. хайр.